play juga sebab apa penting dalam bidang logistik administration bahkan dan special electoral revision agak private ke kendai tarik mentau benai but ni kentu ya kita kena lah long eligible dan kita atin kita apa yang kita kat pasnan kita semua bahagian one siapa di polling station jongki hakish nom jongki bakin yo penduduk berten ladadan tu gitu ki electors lagi kita nak vote kiba berketeng jongki ke dan jing bakla dan kadul kam yang kam syai kan semua bahagian one benda correction ni kata tu nama takkan tu jing berhak nak election commission of India kalau electoral roll kan dia nak buat apa subah apa kadur gerteng di dalam yang kuat bukan long clean electoral roll baru ki entries badang haka electoral roll kena besar kata kada ka jingkwa jemiru bandaki kini ko orang kumai ndale yang tu kin semua haban ra ka tu ni record ki jingkan kum ka birth certificate subukin dan ka birth certificate kin ai ki school certificate la dadon la dekin dan ni kataru kila ban ho eka pendap eka oath certificate kepada hau bat ki BLO kini BLO ki good level officers ki bala appointment daga office tu macam ni bagi syang habarok TPS bat kini kan ra lang bat ki ya ka electoral roll ka bala don lupa hangta kini yo ban check iketnya gitu di ba yo tenteng di kintip bala don keteng kila ban check nak ka electoral roll ya gitu benda kila ban dada kila ko ka pasnem badru kikat ki badan kam bagi de ban kalau kidul nomor ba lade kembali ju ihi ba blale kidul lada mission mangiteng kilong ki ba mission de lada kimdan kadoru nila ban pension de kata long kejing bak de jumi ka weiru kalomba kidde ban rakyat ka sedikit orang pasno ban bedi bagi di nasional jom ketika polling station hati kisna ki bahap ketika polling station de lada ki wa ban le no correction ka ban form 8 mah dari ban mai di form 6 lada kidai berdeletion ni bakwa ban wen nak kita ngajong nak electoral roll teng kilik sa nak syawai kuwe ke constituency dan kin hak pendak ke form 7 bandala pendak ke form 7 kinsa wen nak ke teng jikin dak kila wen ki yo certificate napa office kinsa lit ada ke teng syawai ada ke jaga kata kin hak pendak ke form 6 tangga ta semua bahaba kena kita beradan kertas kat kelas 6 dan kalau bagi kami kepa ki bahaya hasil penselur ki kena ban pendrungi ki keteng namar ba kembali ki epic card kalau berengkam ada dokumen apa jing jumur mental de pilih ban akaun ni kuat pencisya bagi pilih buat kam bagi apply itu no kanuru kepa ni epic tetan de kini kudesi puan ki baru dakajing trang ban punyo ya ka hok bakide banyo hakabaide bakayo kam yo jam ki arpsan ngut ki samla kan thai pachenrang ki bala shaweng kamno na ka company ka bapnya ya ka toll plaza hapo pa mauleng ribo district menta kasngi kinong ilam ka nyotrep national youth front northern region lembat ki samla ki ba arpsan ngut kilalej bani kendu sendon ya ka deputy commissioner ka district ka kong RM kurba hakajing kendu ka DC na kaliang ka HNYF lalam kmat da president uba Marcus Martin lembat ki dekhot hakabala senran langru da ki arpsan ngut ki samla ki bala shakta hakajing shaweng kam hakatul plaza lengba kani ka jinga kedu ka DC kinong alam ka HNYF kila pensngo ka jinge jokini ki samla bat kumjuru halor ka kondrum ka kendram ka balami hakabala shuweng kam jubor yakini ki samla klem dadon ka nongrem ka babyang hadin ka jinga kedu ka DC nakaliang kini ki arpsanut ki samla kila pempau ya ka jing sokhya ka bajur halor ka jing sotu bakla da kinong alam seng balang jong ka Themrubo district ki bala kenthok kala bakini ki samla kila pmi khubor bakla hakabai dei ba ka jing keno simbha ki sang balang na ka company toll plaza Henry kila penchairu bakane kamde ka jing kenthok jokini ki samla Henry ka dehi ka jing keno ka bala pmi da urang basnong ka paham mauleng ubala kam baka jing saweng kam jongki ka dei namar ban penbyang ya ka bha joki sang balang nakaliang ka HNYF pat kala penram jor ya ka jing kenthok jong urang basnong ka paham mauleng ubala kenthok klem ka nongrem ka basisha bat ubalai alam baklaru yakini ki arpsanut ki samla nakaliang ka seng kan yang scam ban penyo ya ka hok jongki ki samla banyo no ya ka kam bakin trei hakate ka tul plaza kumba julong mensua adin ba ni
ini isi ba na kaliang jo kaseng payo ini jor na kini arp sangut tiba tray hape hapo Toll Plaza arpumer bare kini singe habi de bat kaji sampai kam ha jidu bani te na kaliang kaseng kalasim yang jing ikli bat Pengilayawan dekat bagi dijak sangut bani kedu ya Deputy Commissioner ban wan persno kesap katum garukom katum ka benda ka ba nya hak baniai da galenti ka ba dei hok kombinasi tong jong ka megalea te kajingwan singi menta ban submit ya kajing tho ya Deputy Commissioner ban persno persap habi de bat ka jing sabe kam jo gini ki ap sangon ki kun samla kenthe bat sinrang Toll Plaza te na kaliang jong Deputy Commissioner ila sim ya ka kular ba in ya ka kular ini ban in boden ni rekam balai bagi gini na ki sabe kam bat balai kami kumne ki kitau bat boleh gejai ki bat kanwat bat ketipnya ekonorim bat na kalian seng ala kapat ya ka Deputy Commissioner bai insim kia ya kane ka ban prilat lenti yang saisin man penyo iko hok jong ikun samla kete bat sunrang man penyo biang saisin ban su kam hangte hapo company Toll Plaza ka company ka ba la simai da keti jong kana hai gum tang ingat skam ban na kalian seng ba Deputy Commissioner insim kia ya kane bat ingat skam ba Deputy Commissioner insa sim klik ya kane namar kane kedai kawai kalat bat kalat akam aja mai kun semua ba kum bang nilai kran balada kim yokam kum hakini company oper kibawan ban sukli kane ban sengkam sengjam ha kastit kijungi ba kadila ji hangno ba ngin training kita ba kata kadai gue ban ngiso potong ba kane ru kadai kesenjam ke ba sukuman ba ki ngilala mo nagalian kaseng ban thepkam ya ki kun samla hangpe Toll Plaza ba dalil eru am ka HMF kamnam mi pen ya ki ke ba mi ag jing ketho nagalian orang ba snong ba kata ka ba ulak do lada item ki komingi kisang halang kunthop ke HMF kemudian kata thop do bangin mi osu ka ba bat nginget ba kita giwe kisang ru kin long kumta kumba ukrulang ya ke chulefru ban inge skam bagi eki isi kuno orang basnong yang iki sauseng kata nandu ka KSU RBYF FKGP HMF bagi dan keti mensim mereka bah na kete gitu Plaza tinggal nge skam ba ngin kaliang jong HMF ngin trisitum ba nginam song klikti ba nginang yaksait wala dang ilawan submit kecing tho sai madam hanrai nakli yang singru kan lek biang ban ya keren bat manager lalong hangni ki hangni klimat ban penyo ban mo penpai ya hok cuki tumba ki yo mentala laisnam keti te nomor kita kadau pakai channel kawan hangne ban yelum lang kroi ban ya persap ya ka isu jong kini ki arsan mut kabai kitungku hangte Toll Plaza kajing perisai halor kate kajing keno kalong kumne mo hadin bangila hadin baki wei reo ka abede begitu jingkran jingah tu pesngi kelai di newspaper di YouTube kata kami kela kajing kentho ba gini ki arpusan mut ki keno bagi sauseng kebakan tu ke FKGP RBYF KSU but HNYF kalik sim donation nang tena Toll Plaza kami penban ke jingkau badai mengi ki arpusan mut kisamla ki ba la keren ni kita kentin ndre hangne ngi yang benetu ya ke jing sisia ba kine ki kentin kimdai ki bami nakaliang ke jongi oh yang tu sing la penpoi kata namar ba ngitip ya kata dai lomba jong ka jing itu hi jong utai orang basno ha ka arpoi tarik ha ka bangi la elum meeting apoi darbar hall jong basno paham oleh arpumer orang basno budai ba jayan siliang ur penpau beruong ba lada
sana jasan spa tingka mana benai insam sigi arpusan mut kata kalau poi sedu ke silak like murtam ai den aina epi gemut ya kabha kebade ban ai kiwai tuai gisang balang kebade banyo Indonesia nang ne ladu demo balakren ban ngidon ka sakhi babiang lor kita gentin ke bamu balakren dei nam dai perlok udai kadai ke jingkran hijong nang basnong daga basol lima opat kalong ba ngingip pa ke jingkran jong urang basnong henrei dak hongpong pat yangi lasha sedi penban dei kane pen pau ba kadon ke jing le siliang khmat jing nyo siliang khmat yangi mo dei wala kataro nginginom shooting nginom suar tetin nginom kan randin ini le kat wala ban yele pen yo biang ila ka jong kahok